Seperti biasa sebelum makan kita minum dulu guys, biar gak haus. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap guys. Ini ada ayam, ini ada kepala ayam guys, nih digoreng. Mantap, ini sambalnya mantap guys. Bismillahirrahmanirrahim. Enak dah. Selamat makan guys. Udah lencak. Guys. Tuh. Tahu kan? Tahu. Ayamnya guys. Ikannya sama ayam gorengnya. Oke. No. Yep. Enggak, ayam goreng enggak. Mantap ya.
Wah, kepala ayam. Empuk. Wah. Not bad.
Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat, semoga menghibur buat kalian. Jangan lupa follow, like, comment, share. See you, bye-bye.